Ka mora ditherisano tse nkileng dilemo jwale baahi ba Kenya ba ka etela Afrika borwa ntle le divisa. Mopresident Ramaphosa le mphato wa hae wa Kenya William Ruto ba re mohato ona o tlo thusa ho tsosolosa bohahlaudi. We agreed that indeed Kenyans should be able to visit South Africa without requiring them to have visas, and that this dispensation will commence on the 1st of January in 2023. Kenyans holding ordinary passports will be allowed to enter South Africa on a visa-free regime for up to 90 days per calendar year. Baetapele bana ka bobedi ba ipiletsa hore dintwa di fele DRC, Ethiopia le Sahel. We agree on the need for peace and stability in our continent and the ending of conflicts within and between states. These conflicts cause suffering, disorder, and lead to unsafe migration and weakening of states. Baetapele bana ba sa tswa khutla sebokeng se ka ha diphetoho tsa climate se neng se tshwaretswe e repeta mme ba re lefatshe lohle le mathateng. It's our decision whether we want to be ahead of the curve or not and embark on new and renewable green energy sources. While we know the wrongs of the past, we can right them by doing the right thing now going into the future. And that is why South Africa is talking about just transition. Afrika borwa le Kenya di boeleditse boitlamo ba tsona ba ho netefatsa hore puo ya Kiswahili ya rutwa Afrika borwa.